Ngiyabingelela mthakazo omuhle, ngiyabingelela kusizwe esinsundu, isizwe samaNdebele, Mandebele amahle. Sihlangana kuhlelo lwakho, uhlelo oluthanda kakhulu isichazamazwi. Lapho esikhumbuzana khona amagama esintu, amagama asekhohlakele. Angeke sivume phela mthakazo omuhle ukuthi isizwe sakithi kube lezizwana ezidlaqaza ulimi lwethu sanyongo yenyathi. Ingakho kungamelanga mina lawe sivume ukuthi ulimi lwethu luchone phansi komswenya. Kumele siluvuselele ulimi lwethu, ngoba ukulahleka kwelimi lwethu kutsho khona ukuthi thina ngokwethu sesizilahlile, kasisazazi ukuthi singobani. Ingakho kufanele ukuthi kube lohlelo isichazamazwi lapho esikhumbuzana khona amagama esintu, isintu sikaMthakazi. Igama lami nguMartin Mlilo. Namhlanje sizochaza ngokuma komuzi wesintu, kodwa singakafiki lapho emzini wesintu ake futhi sichazelane kabanzi ukuthi kudala kusadliwa ngoludala bekusenzwani nxa kungela Zulu, njengoba sibhekane lesikhathi esibhekane laso kungela Zulu, isomiso. Abadala bebesenzani nxa izinto zime kanje, umkhathi uthukuthele, ilanga lichisa ligwaza, abadala bebesenzani? Ngoba kuyacaca kusemini kabha ukuthi izulu kalikho. Abadala bebebizana nxa kuyinduna, induna bebiza abantu okanye omuntu ophethe isigaba, ubebiza izakhamuzi bazohlala phansi babonisana ukuthi kungenziwa njani. Bavumelana ukuthi sokuyisikhathi lapho sokuthi kwebulwe ingxoza. Ikwenzani ukwebula ingxoza sizwe samaNdebele? Ukwebula ingxoza bekuthi ke nxa induna okanye njengoba ngike ngachaza ngaphambili ukuthi ophethe isigaba ubebiza izakhamuzi zihlale zithi gwaqa endaweni thizeni, bese besuka lapho behlukane, omama bahambe ngenye indlela, obaba baphume baye ngolunye uhlangothi, behamba besethula izidleke zezinyoni ezifana lezamawabayi, ezengqungqulu, lokunye konke okusolekayo okungabe kudingakala ukuthi kwethulwe ezihlahleni. Bebekwethula behamba njalo benanzelela, bedobha amathambo ezinyamazana ezifileyo, aleleyo, okanye amathambo athe dlangalala igusu lonke. Bebewathatha lawo mathambo bawaqoqe abesetshiswa. Emva ke kwalokho ke bebehamba njalo benanzelela izihlahla ezonwe lizulu. Khumbula mthakazo omuhle ukuthi asithi ukuthi isihlahla sichawe ngumbani kuyahloniphisa. Ingakho sisithi isihlahla esonwe lizulu okanye esidliwe yinkosazana. Bebethi bangananzelela lezo zihlahla ke lazo bezichiswa. Bekukholelwa ukuthi lezo zinto yize zenza umkhathi ufinyeze amazolo. Alese sizathu bekuhanja kudojwa kamathambo, kwethula izidleke, layo yonke nje into esegangeni esolekayo bebeyiqoqa ichiswe okanye yenziwe ngendlela okumele yenziwe ngayo. Bekuthi ma kusuka lapho ke bebebuyela baye lapho abasukele khona, bese kuboniswana ukuthi izihlahla lezi ezonwe lizulu lokunye kumele kwenziwe njani. Konke lokho bekusenziwa ngaphambi kokuthi abadala babuyele emakhaya. Bekusithi bengenziwa njalo ngenxa sokuhlangenwe, basuke ke njalo bahlukane, omama bahambe bodwa, labo baba njalo bahambe bodwa bayegeza esizibeni, ngoba bekukholelwa ukuthi uma bengabuyela emakhaya bengagezanga esizibeni, lokhu kuletha ukuthi kudonsela imimoya emibi ekhaya. Ingakho bekubalulekile ukuthi bahambe badlule begeza esizibeni, begeze bekhuphe imimoya emibi. Bekuyabe sokufakiwe ke ngaphambilini usuku lapho futhi njalo nxa kulesidingeko sokuthi babuyele bayochisa lezi yazihlahla ezidliwe yinkosazana. Konke ukwenza lokho yikho obekuthiwa yikwebula ingxoza. Bekuthi nxa kwenziwe njalo bekukholeleka ukuthi izulu bazathi befika emakhaya bafike selibaqanqile, sebenethwe, sebemanzi, izulu selibanethile, selinile, selivala izinyawo zabo. Nxa kungenjalo bebeqhubeka futhi njalo abakhethwe abaziwayo besiyabika enjelele.
Asibonge Mthwakazi omuhle, siyabonga sesichazile ngokwebulingxoza. Kuhlelo olulandelayo lapho sizobe sesichaza futhi njalo ukuthi izulu nxa selinile kwavuthwe emasimini uMthwakazi walima kwavuthwe emasimini kuzokwenziwa umkhosi wenxwala wona ubuqhutshwa njani ukuchinza bekuqhutshwa njani kodwa kusikho namhlanje singakho ngithe sithi fahla fahla ngobe kusenziwa ngoba sibheke umkhathi esikuwo ukuthi isikhathi esikiso isikhathi lapho kumele ngabe uhlabezulu ugcwele emasimini uyalima kodwa ke ngokusolakala kwenhlanhla akulamazolo akulazulu emhlabeni ingakho nithe sithi fahla fahla kodwa ke namhlanje singakho sizochaza ngokuma komuzi wesintu. Asibonge Mthwakazi omuhle asiqhubekele phambili lapho esichaza khona ukuma komuzi wesintu. Asikhumbule Mthwakazi omuhle ukuthi umuzi wesintu omkhulu umuzi wesintu omkhulukazi ukuthi ubuchaza kuthiwe yini. Umuzi wesintu omkhulu uthiwa yinxuluma. Igama elifaneleyo elichaza ukuma komuzi wesintu kanye umuzi wesintu omkhulukazi ofana nalesigodlo sikaChaka esasikwaZulu bese ububizwa lo muzi kuthiwe yinxuluma. Ake sichaze ukuthi yona inxuluma imanjani. Inxuluma okanye umuzi wesintu ngaphambilini ngoba khumbula Mthwakazi omuhle ukuthi umuzi okanye amaNdebele ngabantu bebefuyile belezifuyo eziningi okwesabekayo ngoba bekuthiwa indoda ngenkomo zayo. Ingakho kumuzi wesintu ubumiswa izindlu zigqagqele isibaya. Kungani bekusenziwa lokhu ukuthi umuzi wesintu ume ugqagqele isibaya? Lokhu bekusenziwa ngoba bekuyisikhathi lapho inkomo zomnunzana bekungenzakala ukuthi zithunjwe. Ingakho isibaya besisakhiwa phakathi egumeni phecelezi esenta yomuzi ukuze zivikeleke abantu bavikele umuzi okanye bavikele izinkomo. Ake sichaze ukuma komuzi wesintu ke khathesi. Umuzi wesintu ubusiba lesango eliba ngentshonalanga. Yilo ke leli sango ebelingena izivakashi la wonke umuntu ongena lapha ekhaya belisiba ngentshonalanga. Bese kusiba lesango eliba ngempumalanga. Yilo leli sango elibizwa kuthiwa intshukuntshu. Yikho kwakhiwa igama elithi ukuntshungubala. Singtshungubala ngentshukuntshu. Yikho ukwakhiwa kwegama elithi ukuntshungubala. Khumbula Mthwakazi omuhle ukuthi amaNdebele ngabantu bebelomqondo banzi, abantu bebezikile bejulile. Yikho amagama abo bebewakhela phezulu kwezinto ezithize. Yikho besile ntshukuntshu ukuphuma khona igama elithi ukuntshungubala. Yiyo ke le intuba, yilo leli sango abantu bekuthi nxa impi sivimbile lapha ekhaya sokulempi abantu bebentshungubala bephume ngayo intshukuntshu. Saze samnandi siNdebele ulimi lukaMthwakazi. Asiqhubeke futhi njalo sichaza elinye isango eliqhamukela ngesibayeni belibizwa kuthiwa yisiphondo. Isango eliqhamukela ngesibayeni kuthiwa yisiphondo ngoba yikho kulenkomo khona ezilempondo. Ingakho leli sango kwathiwa yisiphondo ngoba liqhamukela esibayeni okulenkomo ezilempondo khona. Yebo kahambe lezi izigudula kodwa lona lakhethwa kwathiwa yisiphondo. Siqhubeke futhi njalo Mthwakazi omuhle sichaza ukuthi indlu elala abafana ibizwa kuthiwa liqhiba. Indlu yabafana ibizwa kuthiwa liqhiba. Kanti futhi njalo lendlu yamantombazana layo ibizwa kuthiwa liqhiba. Singakedluleli ngaphambili sizochaza futhi njalo indlu elala okanye ehlala umuntu omdala. Umuntu omdala ogulayo ibizwa kuthiwa lithala. Indlu ehlala umuntu okanye egcinelwa umuntu omdala ogulayo ibizwa kuthiwa lithala. Sesichazile iqhiba sachaza ithala. Indlu lapho kuphekelwa khona kuhlala khona izitsha zesintu ibizwa kuthiwa ngumkulo.
indlu okuphekelwa kuyo okuhlala khona izitsha zesintu ibizwa kuthiwa umkulu emkulwini. Sizochaza nxa sesifike emkulwini ukuthi lapho kuhlala khona izitsha okanye lapho kuhlala khona amagula, lapho kusengelwa khona iziganu, amathunga kunye lamagula ochago kuthiwa kusemasengankomo. Kodwa singakafiki lapho ake sichaze yona indlu yesintu ukuma kwayo. Indlu yesintu ukuma kwayo kulomthando wokuqala. Umthando wokuqala ubizwa kuthiwa lijumo. Sixolise sizwe samaNdebele, umthando wokuqala ubizwa kuthiwa ngumkhwaphavula, hatshi ijumo. Umthando wokuqala ubizwa kuthiwa ngumkhwaphavula. Xa sokufulelwa ke indlu, ijumo butshani obufakwa kuqala ngaphezulu kwalo mthando esikuchazileyo sathi ngumkhwaphavula. Kulapho ke nxa sokuqala ukufulelwa indlu. Kanti bona utshani obusetshenziswayo ukufulela indlu kuthiwa luqunga. Luqunga, yebo kambe bakhona abanye futhi njalo lapha bangasebenzisa obunye obufana lenzala, kodwa ke isikhathi esiningi amaNdebele besebenzisa utshani obubizwa kuthiwa luqunga. Asiqhubeke futhi njalo usichaza ukuthi yini usungulo olusetshenziswa ngumuntu nxa efulela. Usungulo olusetshenziswa ngumuntu nxa efulela kubizwa kuthiwa lucamo. Kulapho kumuntu ofulelayo afaka khona intambo yakhe. Isikhathi esiningi isetshenziswa isikusha, yebo kambe bakhona abasebenzisa ingxoza, kodwa isikhathi esiningi bekuphothwa isikusha sisetshenziswe sifakwe kugcamo kusenziwa nxa kufulelwa. Sesidlulile saluchaza ucamo, sawuchaza umkhwaphavula, sabuchaza utshani bokufulela, salichaza ijumo. Indlu ibisithi nxa ifulelwa ke bekusenziwa okunye kuthiwa ngamathikili. Kube khona futhi njalo indlu esithi ikanyiwe efana nalaleyi. Bekusiba ke nxa umuntu eseqedile ukufulela bekusiba lesihloti ekugcineni kwendlu, isihloti lapho kuhlangana khona intungo ezinatha khona. Sikubiza sithi nxa sokuphethwa ukufulela sikubiza sithi isihloti. Kanti futhi njalo kulemthando leyo eyiyo ehambayo esike sawuchaza sathi kulomkhwaphavula, kubuye njalo kube lentungo. Bese kusiba logodo olulodwa oluma esenta, phecelezi esenta yendlu, phakathi la phakathi kwendlu. Lelo godo yilo lubizwa kuthiwa yinsika yendlu. Ingakho sizwa kuthiwa insika yendlu isidliwe ngumuhlwa, okuyikuthi indlu nxa usokudliwe insika yayo, lokho kuchaza ukuthi indlu kayisaqinanga, isingawa iloba yinini. Sesichazikile ke lokho. Asiqhubeke futhi njalo sichaze isikhathi esiningi bekusithi ngesikhathi ke kubethelwa indlu uphahla, kuba lezigodo ezimayo ezibamba uphahla. Izo lezo zigodo ke ebezibizwa kuthiwa imjabu. Izigodo ezibamba uphahla ezigejelwa phansi zibizwa kuthiwa imjabu. Ngokukhula kolimi abanye njalo futhi bathi lona imjabu bayibiza ngelabo igama abayibiza bethi ngamagwana. Kulapho kuhlala khona uphahla. Qhubeka mthakazo omuhle sichaze futhi njalo ukuthi yini isithumbanja. Ake sichaze mthakazo omuhle ukuthi yini isithumbanja. Isithumbanja kusekhulusini lendlu lapho ke okulala khona izinja. Yikho kwethiwa leli gama kwathiwa isithumbanja, ngoba leyo ndawo iyathumba izinja zikwazi ukulala eceleni kwendlu. Kusekhulisini lapho kulala khona izinja, iyo yethiwa leli gama kwathiwa isithumbanja ngoba iyathumba inja. Asiqhubeke futhi mthakazo omuhle sichaza ukuthi kungaphi nxa sisemkulwini, sichaza ukuthi kungaphi iphi indawo esibiza sithi kusemasengankomo. Ngeke ngachaza ngaphambilini ukuthi emasengankomo kusemsamo, lapho kuhlala khona amagula, lapho kuhlala khona amathunga, lapho kuhlala khona iziganu. Ileyo ndawo ibizwa kuthiwa
kusemasengankomo ngoba uchago nxa lusuka ngesibayeni luthathwa luzokwethiwa amasi, kuzokwenziwa amasi ngalo, lufika lubekwe emsamo, yikho kubizwa kuthiwe kusemasengankomo. Asiqhubeke futhi njalo mthwakazi omuhle, umuzi wesintu bekufuyiwe. Sike sachaza ngaphambilini ukuthi emzini wesintu okanye esindebeleni bekufuywa kakhulu, ingakho bekusiba lezibaya. Inkomo bezingezokulima, namhlanje sesilemshina eyokulima, kodwa emandulo bekulinywa ngezinkomo. Bekuthi kungalinywa ke emasimini okanye ensebeni, bekuvunwa kulethwe emakhaya, kube le ndawo lapho okubekwa khona kugcinwe amabele. Amabele kugoqela umumbu, iloba yini ebuthwe emasimini ibilethwe ekhaya. Kube lesiza lapho kubekwa khona okanye isihonqo, kube le ndawo lapho kubhulelwa khona, kube le ndawo oyibizwa kuthiwa yisiphala, kube le ndawo futhi mthakazi omuhle ebizwa kuthiwa yisilulu. Sizochaza ngazinye ngazinye ukuthi lokho kubizwa kuthiwa yini. Leyo ndawo bekubizwa kuthiwa ileyo ndawo egcinela amabele. Umumbu ngaphambi kokuthi ubhulwe ubuthathwa ke ubekwe esihudlweni, bese kubhulwa, kubhulelwa, okanye abanye bathi isikudla, abanye njalo bathi yingalane, abanye njalo bathi yinqolobane. Lwaze lwamnandi ulimi lwamaNdebele. Lapho ke yikho bekubhulelwa khona esizeni, bekuthi kungabhulwa ke umumbu obhulweyo uthathwe futhi lawo njalo uyebekwa. Nxa usubhuliwe ubekwe esiphaleni okanye isilulu. Isilulu besisenziwa ngotshani. Utshani bekuselukwa kudingwe izingcitshi ezikwazi kahle ukweluka isilulu, bese kuthelwa amabele ngaphakathi. Okanye isiphala laso besakhiwa simise okwendlu, laso futhi njalo ngokufanayo sithelwa amabele ngaphakathi asebhuliwe. Sizoqhubeka futhi njalo mthwakazi omuhle sesichaza kabanzi ngokuma kwesiwudlu lesiphala lakho konke okuphathelane lamabele kuhlelo olulandelayo. Kanti kulelo hlelo futhi sizobuya sichaze ukuma kwesibaya, ukuthi nxa sikhuluma ngesango lesibaya sikhuluma ngomgoqo, ngombhelo, ngoziko lwesibaya, siyabe sichaza ini. Kodwa kwenamhlanje isichazamazwi siyahlehla, isichazamazwi siyalugoqa namhlanje uhlelo lwanamhlanje. Asihlangane futhi njalo kuhlelo olulandelayo lapho siyabe sichaza khona kabanzi, silokho siqhubeka ngokuchaza ngomuzi wesintu. Igama lami uMartin Mlila. Sihlangane kuhlelo olulandelayo isichazamazwi.